Kiriu perkat kasih Katolik hakalai pauterik Jemang. Kila penlong ya kajingalang yamir jingmut halor kapang ban penroy bat penjanai ya kaktian kasih lengba ki jingtho hakikot kubor bat kikot kisla kenang ba kaktian kasih kan yorung nok loy haka kernit ke bapra joka riti sensyar kari India kumbala angnu da kipat ba kibasyong basa hakilum kasih jantia labun bon senam mentah. Dr. Silvanus Lamare, Principal Bangmenshwa ka St. Edmunds College, ulaay ka jingkran halor ka pang, ka jingroy bat jingyat lenti ka ktiin kasi bin pa bin. Nadu balabu ya ka haki dakto daktar da Reverend Thomas Jones haki A, B, K, Roman script hadu kini kisingi. Ulay nyaw tang sngoten nadru ya ki sembo bat ki bha bala peno daki kenhun nong tho haki ayom bat pateng beriu haki niki ars pasnam balala. Para HLS mula ongru ba kajai penriu go puli hak tin la jong kanomia di ru gide kentin jong para HLS mula ong kata kapur. Ya gari kasi la jutik kum kari ya lai pusi bat kar rolai kari kasi jentia mitip ya ka kum kari lai pusi bat karar daloi. Bat hima kilaka bofer gidan kiktin bofer na try para rolantai don sepo sna pahar stay kiren na goi gar komkren na buan na koi jaite hilgi gidan na gar komkren le chwa jaite gidan na gar komkren wat ni asoro bile na malki gar ay per komkren halang kra na alam kra ala per komkren hapo molar unta teter ti hilap gidan kiktin bofer ti mentangan simbok baling isim ya ka ktiin magi penangkam ta gede ktiin suara baling isim ya kata kidan bun ki kinia gi tangi bre ro kata te ko baning kong ay ka bangilap kalong ba namar ba Thomas Jones upoin kong ay hasora barke gad baja ngi de ben pej nadu kasnem khat fras pa pon ri na ka jingia soy jongka sarkar pareng ya ka City of Yandabu adin kata David Scott ban kong lokwa ban persiang ban seng ya ka jing kom sumsyar po kaniga North Eastern India hapo ayu hapo amte atha nartiang dai namar bo sim jentia yale pchai pareng de biskot korea no nakte bad sa poi ge jing ya soy ga circular ba tiro sing hanong klau telar dai ba u de biskot rane anong klau balada dai bakadi ka anglu khasi war kam sim lakhe le si ga ktin ga bang ni tho ngi kren manta kandai ktin da ktin nong klau bala ribo udan apo jantia apo nartiang la sin ktin bangin kren bangin tho de ktin nartiang gai nambat ba u tiro sing la yeng percaya pareng ti u David Scott la phatno ba sim duan sing pad so raw la priang ya David Scott ti na katadaw la aja ka ro po site open ti na katadaw ba ki missionary barwandu la pwedeng ko nga po site open jaka ba day nang tami sa iyo aktin tho Thomas Jones na po na tho na gidak governance way na linguist jong Leipzig University ula tho ya kwat ga grammar ba ka dictionary jong aktin kasi ya kani kwat lab ni manta po ila niyo po website ka grammar ba ka dictionary jong aktin kasi ba ka simpo nga khat news na malab ya kani kwat namari kani kuan ngalam ning kong por bau sip sharan roy kulino para abel ji abel jong Salvatorian padar abo piwan chini jiri khazi kumno pilai nang ban pren khasi para abel rajuba yo sip sharan roy wo ba sip ni ki Jerman ni don ni ka grammar wa ktin bar ka dictionary jong ktin khasi kata ka sithi kade ga wala wo podon Bosco library bar adin mata ngala ai archbishop kade bandan po archbishop house kata sithi yang bau thok sip sharan no shop kana abel ti na kata sithi ngala tip pagadan kani kapot pangalawa bode snap ar hajar san bangalayo daga jingerap jong u we linguist u Gerard de Flot na po Cambodia ngalayo kani kapot bade din tata ngala yo xerox copy ngala aja pada April bangin penuan ya ka sektin kasi ba pada April nang bai tin Jerman nrei ngam tip kai bajai kata kuat ngam tip le si kram yo ai kram poi she kata kam nrei mentang anak persyang pada kajinyarap jungi perlong jenga pu Michael Glitch na po Germany
ban translate kan ni sak English nak English ba man yo ban translate sak khasi mengalai kadi kot kada kadon ban ngala ban ICPU ngala ais para teleskop nonglang para spiritual bola mana ngalongi pada pila ban ICPU para rapikwa ngikwa pakai di kot di ban tip di para khasi di ban tip tekani kade sunyang oba karena kot jong naga gospel jong Matthew jong Thomas John SC Dergon Gabelen sakasnem khatras pa san pupra lalaban to yang grammar dictionary jong kapten khasi dan buku cemeri mata tekamu ni de sunyang bokraw jong Thomas John nakaliang ka jingera yekui pat kinong to grammar kebede kapten khasi wara daum jimla to kapten English ne kapten khasi ru to naror jang tapat iwi pagi missionary ki belum senang ting kasih kinong William Lewis nama William Lewis udah berapaan ya kejutang batma berawai saktin kasih Will Roberts beratoi ke dictionary beratoi ru jika biography kata kalau musamba jang kasih fiction nak tahu William Price beratoi ke introduction to kasih language nak tahu William spot unong thua kot kubor baningkong unong kit kubor yang senem kan praspa kenai kuwei nak tahu Murkha Joseph khasi bola tho bon ki poetry tin khasi but way na ki poetry bola tho dai sir lapalang nak tahu John Roberts bola tho ye kitab katuka khasi dida ke bahar khasi dida ke balat khasi dida ke basau nakini khasi dida ngila manong ba ide sunyang basna ba jongka jong John Roberts tin khasi nambar hangni labet yu sumba jong fiction labet yu sumba jongka kanika drama la bu tin keno la bu yaki power ba kumta tete la buiji itu kanaru kumta ujak bajintang bil ujak bajintang bin ujak and the beanstalk la penwan chitin khasina du kitu kipot na ta la bu sumbai ru ye badej panggasan nabar la tho spang oxygen phosphorus spang nitrogen ba kumta tete ta bu John Roberts la no sunyang bukhra ba boy but ketin kasi nakata you don't hope ru ban yo pa jong kakasi literature John Roberts nang tapat ibundon bare ola tho ika drama la tho record grammar ko bare ketin kasi te kamot kini gila amnong gide gisnyang tentang ipoi pat Catholic mission ga jingwan jong Salvatorian jani de wei pa usnyang ba nuclear mai but way na kita sendiri barang dia do mentar dia kejing bi jang kot kubor unong yalam Katolik atau kubor ba dia mentar kayin Kristen te ke to gadi kot kubor ke bala le bon ke bala lu mandu tu kubor barang tu bila kejing batai ke pada ispang uku kejing batai ke pada ispang Maria umta tete nero kata ru pada Salvatorian bila tho bon ki kot ki be dia ispang ka balang Katolik umta tete susu ki pada Salvatorian kila tho bol ding tho juki ki bala publish apo koi ke magazine ko pau nam jo pathe Anthropos hakani ga magazine Anthropos kila ke jing tho haktin German ki berej pang ko blang nong krem ki berej pang ka raj nong tum ki berej pang ka kanika kathan ri boy ki berej pang kathan ri wa la pila ban visit ko website jong website na Anthropos pinawat pang kapomblang ng krem pila ang tu belatho pang kapomblang kembar kidur kila aba kidur kilasyon kidur kitanat ba ban peni kanugor kong kiriam akato ko aba kapomblang ng krem ba tata gini gijing lap kitsenyang gibalano naka Salvatorian mission adina tapat kipoy kisolution na kaliang kisolution lesi gibalano senyang bahagi dari para Chelias para Costa gimde man plati para Costa nomor ying tho jung para Costa gubade spam gejai bandriu garo bach per jai bandriu khasi la publishu yakini jing tho apo ka National Geographic rapidon ki issue jung ka National Geographic la se ka segera library kan don jung kisnem ka kena span rupsa la jing tho gubade spam gi garo ba khasi ke bala ai daw pada Costa rengkat bat tidur kiba tenat ba nabar pada Costa de Boston sultanat ba mencendur mengilur ban ko ba pada Costa berara ya tidur kiba de pangajai mereka kasih bagi tidur kiba pe ki badan ko entah ko
Vatican Library. Ini berkuat termen ba di solution kila wan page biang kai kepada nak ko mendal si kidang don itu kita di bawah pada postau ju perentang nomor bawah pada postau siapnya ko mendal bar kita ju gila shui lengkerang atau ko ko se gidan ka man clear biang itu le se don jing tho jong para posta Berish pangajai menriru gibang pala man permi mga kerpat ju solution ba nakila so ba man permi ya ka riti ka rilai pusin kementau ban ko mga tho ada para Costa na makani gili kot keberengkam ha boy de kejat menriu kasih ke bang ngimyo kopi bat kopi jengka ke bang lap adu kade kebadan apa pasal senta ke bang lalum da daripada lari angatrai bubu ilmi kan mau ngalapan daripada lari intre ban ai tedot wat tamban serok sim sya ban sim na wat tinggal se kadang don ke tu pot angte nam tu bela ban yo ai ka original copy ban publish ka tigini ke bang ayu nang tapak ngepoi seng kasih pi lada kita langut kita mbak kasih juga dengan kenal kita jibon roy mairom urabon sing hasuka baradon sing beri kini langut kita kinong kot iki kita mau bersil jom kathok atar kasih hak perkat kasih na barada kini langut kim sim thokot so bon ki bang itip pang culture kasih pang yang kasih kidong hasla na mar kadek jing thok ke bang itik pangkan yang kasih bang kaca kasih ke bang bicong dong rembet agi jing tho jong kide ke langut tingin pen na yang jong jibon roy udai tong dong tho bade tho pangkan yang bas pang ke balong kasih demo udu berapa wan jaga buat kita tin kasih demo udu berapa wan jaga ramayana tin kasih bademo udu berapa tho itu dikuat hud upadesa tin kasih ini kita gijing tho bami aktin Sanskrit, aktin Bengali, wadu jibon roy de banang aktin Bengali dan ke Bengali lo translate aktin kasih. Kita kalau balik entau lapan roy yakar kom perkat, bang raj pang badej pang Ramayana, badej pang Bhagavad Gita, badej pang ki hidup podisal bereji itu kana ibak persultanat iki kenare. Nah tapat Raban Singh Kasuka udah balalum ya pawar belum ya ki khana puriskam boper ki bang itim mentah dak boncong rem ke khana puriskam ju ni ngadang sien ni nang kerana pose tri pang bai dei tang pang maning raitong wa kumno na maning raitong lami ki jingrwa lami ki film lami bon ki bo pencong rem be tu khana jong ni Rabon Singh Kasuka Radon Singh beri pa de bathol pang tu jing snang jing krab Ibadai bekerja beri kasih jungi ke bang ibat ya ka for ke berapa jadi pencong gunung beri mengaji Thojong Hu Radon Singh Berry. Tegini ngalam dong ipi kita mau bersih jong ka tho puli aga perkat kasih. Nomor ba cuai kata kijing tho ji puli berapa kita imdeng ji perkat kasih de perkat jong ki nongwe. De gini langut ki ba persen ya kani ka nongrim. Bar ki ba buat hari jong ki pak dia kata ka nongrim.